Yes nibyo ndagusuhuje ndetse nguhaye ikaze cyane ni amakuru agezweho, amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru yihutirwa cyane, amakuru ari gusobanura ibijyanye na operasiyo karabutaka z'igisirikare cya M23 kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho intwaro ziremereye cyane z'igisoda cy'u Burundi aba badede bongeye kurira mu myotsi nyuma y'uko M23 yongeye kubatungura cyane, ikaba imaze gutwika ibitwaro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi bifite akayabo ka miliyoni zigera kuri 90 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'izindi ntwaro bivugwa neza ko zabanze gutwikwa mbere nazo zifite agaciro kenda kungana n'aka ngaka. Ibi byose bikaba byabaye ku burangare bw'ingabo za Leta y'u Burundi nyuma y'uko M23 yabanyuze muri humye maze ikabagabaho ibitero bikomeye cyane bikoresheje ibibombe biturika ndetse bisandaza ku buryo bukomeye cyane. Ibi birakomeye, ndakubwira uko iyi operasiyo ya M23 yagenze ndetse nuko aba basore b'intare za Sarambwe bayikoze, kandi nanone ngufitiye izindi nkuru zikomeye cyane ziri kuvuga ku bijyanye n'igisa naho ari igicu kibuditse imvura y'amasasu hano mu mujyi wa Uvira. M23 byamaze kumenyekana neza ko ibice byose yamaze kwigarurira, yamaze gushyiramo air defense, ubwirinzi bw'ikirere nk'uko byakozwe muri Plaine d'Ruzizi. Ibi rero amateka yisubiyemo, igisirikare cya Leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Leta ya Kongo byongeye kubura aho bimenera. Ndakubwira abasirikare batatu b'abarundi bivugwa neza ko bacakiriwe neza mu misozi ya Bihambwe nk'uko amakuru bivuga. Aba basirikare kandi ni bakuru nk'uko bitangazwa, aba bari muri bamwe bashobora kuza kwerekanwa itangazamakuru maze igisirikare cy'u Burundi kikongera guseba ndetse kigaragazwa nk'aho cyabaye kinyantege nke. Ibi byose biri hano muri aya makuru ndabifite, ariko kandi sinabura kukubwira ikijyanye n'abasirikare nanone batwirwano bamaze gutangaza neza ko bamaze kwegukana zimwe mu ntwaro zigezweho ziganjemo imbunda zifite ikoranabuhanga. Byose ngo bamaze kubyambura ingabo z'u Burundi. Ndakubwira ibiri kubera Kinshasa, bombori sambaratika ikomeye cyane muri guverinoma y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose ngiye kubikubwira n'amakuru akomeye ariko igiteye agahinda ni intwaro nyinshi zihenze cyane z'igisirikare cy'u Burundi aka kanya zimaze gutwikwa ku buryo bukomeye cyane muri operasiyo karabutaka izimaze iminsi zegeranwa hano mu mujyi wa Uvira kugira ngo zigabe ibitero kuri M23, yaba muri Plaine d'Ruzizi, ibice nka Poezero ndetse n'ibice bitandukanye bikikije hariya za Minembwe. Ahantu hose hasa naho higaruwe na M23 nka Mikenke n'ahandi. Ubu ibi byamaze kuba impfabusa. Reka twinjirane muri izi nkuru rero nkubwire ko wowe aho uri hose udukurikira. Turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2026. Ndakwinjizamo cyane muri izi nkuru nkubwira byinshi cyane mu bisa naho wabikomakomeye aka kanya. Rero reka nkubwire ko ubu tuvugana M23 nyuma yo gukuraho amabariyeri akomeye, amabariyeri yarashyizweho n'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi kwirinda ko hakinjira uwo ari wese mu bice baherereyemo mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice bafitemo defense n'ububiko bw'intwaro stock nini cyane zerereye muri uyu mujyi. Niho habashije kuba hakubitirwa ku buryo bukomeye cyane wazarendo zari ku burinzi. M23 yagombaga gukubita itabarira kuko yari yamaze kumenya amakuru y'ahari intwaro ndetse intwaro z'igisirikare cy'u Burundi zari zimaze iminsi zirundwa muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo zize kugenda zifashishwa n'iki gisirikare cya Repubulika y'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bose bari kurwana na M23. Mu minsi mike ishize gusa nibwo twagiye tubabwira inkuru ko ku mupaka wa Kavimvira hambutse amakamyo menshi cyane arimo ibikoresho bya gisirikare. Byari bizwi neza ko ari ibikoresho byo gutera M23 mu bice ikontorora, mu bice iherereyemo, ariko bisa naho byabaye byose zero kuko iki gisirikare cya Leta ya Kongo cyongeye kugaragarizwa urwego ruri hasi cyane kiriho, ndetse aho M23 yafashe uyu mwanzuro wo kugaba ibi bitero ndetse
igahitana bamwe mu basirikare b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ntwaro z'abarundi nizo zababaje benshi cyane ku mamiliyoni n'amamiliyoni, ku buryo zihenze zimaze iminsi zegeranwa kugira ngo zizagabe ibitero mu bice 23 herereyemo, maze benshi bakaba bemeza neza ko izi ntwaro zamaze kuba imfabusa kugeza kuri aka kanya. Ubu rero tuvugana ibintu ntago byoroshye abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, nyuma yo ko intwaro zibahiriye mu maso zigakongoka, bibaye nk'ibya ya masoko yo kuri ubutaka bw'u Burundi akomeje kugenda ashya umusubirizo, ashya urukurikirane. N'izi ntwaro nyuma y'aya masoko rero nazo zibashije twikwa ku buryo benshi bavuga neza ko 23 isa naho nta mikino, nta mpuhwe na nkeya ifitiye iki gisoda cy'u Burundi. Gukubitwa bya hato na hato nta mpuhwe zirimo, ndetse bisa naho ari ibintu biteye ubwoba cyane. Ibi nibyo 23 iri gukorera iki gisirikare cy'u Burundi. Mu ntwaro benshi bavuga neza ko n'ubu zigicumba umwotsi 23 yatwitse, harimo benshi bavuga ko harimo na drone zari ziri muri kontineri imwe yari hagati icungiye umutekano ku rwego rwo hejuru, ariko ibi byose byabaye imfabusa nyuma yo kuba 23 nyuma yo kubatega ikaza kubatungura. Ibi byose yagiye bikubitaho bimeze nk'ari ibikompura biremereye cyane, bitwika ndetse binashwanyaguza, maze abari bacunze umutekano w'izi ntwaro birukanka amasigamana bagerageza kwirukanka, naba benshi bagiye baraswa umugenda. Ubu tuvuga ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, benshi baravuga neza ko cyongeye kwisanga mu gihombo, ku buryo bivugwa neza ko uru rugamba rushobora kongera kunanirana, mu gihe benshi bari biteze neza ko ibitero bikomeye cyane by'iki gisirikare bishobora kuza gukora impinduramatwara, ndetse bikaza gukora icyo twakita nka comeback ikomeye cyane, maze bakongera kwigarurira bimwe mu bice bigaragara neza ko byari byararekuwe n'iki gisirikare. Nk'uko amakuru agenda abitangaza, ibintu birakomeye cyane hano ku butaka bwa Kongo, bisa naho ibiturika biri kumena amatwi ya bamwe, ndetse abandi bakanabigwamo, mu gihe intwaro z'u Burundi na n'ubu hari kwibazwa hashobora kuza gukurwa izindi, dore ko na Tshisekedi kugira ngo zigere kuri ubu butaka yari yabigizemo uruhare, ariko kuri ubu tukaba twemeza neza ko nawe adafite icyo kubikoraho. Makenga yamaze kubaha ububasha bwose bwo kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse bisa nkaho bazanye amaraso mashya. Bamwe batangiye gutekereza ikigiye kuba mu gihe General Sultan Makenga yohereje undi mubare w'abasirikare kuri ubu butaka, nyamara n'abari bahari bari gukora ibikorwa by'indashyikirwa, ku buryo igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyari cyamaze kwisanga kirimo kirarushwa ndetse gisubizwa inyuma mu bice bitandukanye. Noneho abaje bo baje kurangiza, birashimangira strategy ya 23 yamaze kugaragaza neza ko tageti ari uguhera ku basirikare bakuru, maze imirongo y'imbere ku rugamba ikaborohera. Yes, nibyo koko nanone hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko ariyo gahunda, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba barimo baraterwa ubwoba nuko abakamandazi babo ndetse abagombaga kubafasha mu kuyobora urugamba aribo bari guherwaho bicwa, ku buryo n'abarundi byabagezemo. Igisirikare cy'u Burundi cyo kirimo kiratakaza benshi cyane, ku buryo bisa naho bitandukanye nuko byari bisanzwe, maze benshi bagashimangira neza ko iyi strategy 23 iri gukoresha ishobora kuza gusiga yongeye kwisubiza uyu mujyi wa Uvira mu buryo butagoye. Uretse n'umujyi wa Uvira kandi ibice bitandukanye biwukikije byo byamaze kugera mu maboko y'izi ntare za Sarambwe, aho abarundi bari bafite ibirindiro byinshi. Ubu tuvugana ntabwo bakihabarizwa intwaro zabo. Ibi byose byabaye amateka, ndetse bisa naho ari ibintu bikomeje kugenda bitera benshi cyane kwibaza ikigiye gukurikiraho. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byinshi byemeza neza ko ingabo z'abarundi kuri uru rugamba zatangiye gukendera, imibare y'abari gupfira kwiyongera, kandi bisa naho Red Tabara aho yatangiriye gushyirira igitutu gikomeye cyane kuri leta ya Bujumbura, bisa naho ibyo kohereza abasirikare uko biboneye kuri ubutaka bwa Kongo byahise bihagarara.
ndetse umutwe wa FNL nawo wamaze gutezamo ku gitutu cya hatari iri gushyira kuri Perezida General Evariste Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi ku bijyanye no kuba ngo ari umwe mu banyagitugu ndetse akaba yarabujije abarundi gutaha ku butaka bwabo. Uyu kandi arakomeza gusatirwa na bamwe mu bo bakorana bya hafi, bivugwa neza ko batumva filozofiye bakomeje kugenda bamurwanya, imitego ikarushaho kuba myinshi. Ibimenyetso ni byinshi cyane byerekana neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho yagabanyije ibijyanye n'umubare w'abasirikare yoherezaga kuri ubutaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaza kuba bigaragara nkaho ari intege nkeya ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo, kuko abarundi ni bamwe mu bari bafatiye runini by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibindi bice nabyo hagiye hagaragara abarundi ariko bagiye bagabanuka bitewe n'imibare myinshi y'abagiye bapfa ndetse abandi bagafatirwa kuri uru rugamba. Ubu rero akomeje gutangazwa ikimeze nkaho ari ubwira kabiri. General Nziramakenga Emmanuel izi ngabo yazanye bivugwa neza ko zo ziza guba nkaho ari izikubura neza abari basigaye, maze leta ya Kinshasa binavugwa neza ko nayo kohereza abasirikare bandi basa naho bakomeye bafatiye runini iki gisirikare cya leta ya Kongo muri ibice ari nko kubashyira mu muriro ugurumana. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko ibi bice nabyo biza kurekurwa mu buryo bworoshye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragara atari benshi cyane mu birometero bike cyane uturutse mu mujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira, ahubwo bamwe bakavuga neza ko ahabikwaga intwaro ndetse mu mujyi wa Uvira ubwo n'intwaro zaturutse i Bujumbura ariko aho ziba zanyujijwe ziturutse i Kinshasa ndetse n'intwaro zambukanywe n'abasirikare ba leta y'u Burundi. Izi zose zatangiye kwegeranywa, nyamara bamwe bakavuga neza ko 23 izi ntwari isa naho yamaze kuzibarira, yiteze ko ishobora kugira zimwe iza gufatamo maze bikaza kugenda biha avantage muri uru rugamba. Ndetse amadrones yose yagombaga kwifashishwa mu rugamba, ngira ngo twababwiye inkuru neza ko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo aya madrone yafashwe akiri mu makontineri neza 23. Aha niho bamwe bavuga neza ko ifite n'ibikoresho bya gisirikare byinshi cyane yambuye igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi itaratangira gukoresha. Ubu nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike wungirije ndetse Dr. Oscar Barinda nawe akabivugaho avuga neza ko bisa naho umusapuraya w'intwaro iki gisirikare cya M23 gifite ari leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Bati twebwe ntituratanga komande n'imwe y'intwaro ahubwo dukoresha izabo tuba twabambiye ndetse n'izo baba basize ku rugamba. Ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaze kuba butanga sinyare ikomeye cyane impuruza amakuru yihutirwa cyane ku nzego z'umutekano zishinzwe kuba zirinda umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu nzego ziyobora iki gihugu cya leta ya Kongo nyine. Ndetse inzego z'ubutasi zamaze gutanga amakuru ko zamaze kwakira amakuru y'ubutasi atarabonerwa ikimenyetso simusiga, ariko byari byamaze kumenyekana neza ko hari abari gutega imitego ikomeye cyane mu nzira perezida y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagombaga kunyuramo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero igisa naho ari ikikango i Kinshasa kirahari ndetse perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto utegetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kuba yagumishwa mu biro bye nk'uko bitangazwa, ndetse amakuru akavuga neza ko urugendo rutari runini cyane rutarenza iminota 20 ku modoka z'umutekano cyangwa se zitwara umukuru w'igihugu ziba zihuta cyane. Uru nirwo bivugwa neza ko Tshisekedi yashoboraga gukora ajya iwe mu rugo rwabaye ruhagaritswe nyuma y'amakuru y'ubutasi yari amaze kwakirwa.
Amakuru kandi yateye impungenge n'ikikango si uko hari abari bamenyekanye bashobora kuza guturitsa ibisa naho ari ibibombe mu nzira umukuru w'igihugu yagombaga kunyuramo, ahubwo icyateye ubwoba nuko ngo humvikanye amajwi y'umwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, noneho ukorera kuri hedikota i Kinshasa, avugana na bamwe bo mu mutwe ngo wa M23, nubwo ngo bitaremezwa niba ari abo mu mutwe wa M23 bavuganaga, ariko ngo aya majwi yamaze gukururwa n'ubutasi bwa Kinshasa, ndetse amakuru yemeza neza ko ngo uyu musirikare ntaramenyekana, ndetse n'abo yahaga amakuru ntibiramenyekana niba ari M23 gusa niyo yahise itekerezwa bwa mbere, kuko bisa naho ari yihanganye umunsi ku munsi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru rero ziravuga neza ko ubu ngubu leta ya Kinshasa yakomeje kugenda igerageza gukora iperereza ngo ikusanye ibimenyetso, maze iyi migambi niba ihari koko iburizwemo, ariko amakuru ntabwo barayafata neza, ariko kandi hamaze kumvikana ikimeze nk'aho ari ikikango, kuko hamaze kumenyekana n'izindi nkuru zivuga ko hari bamwe mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Kongo batifuza ko Tshisekedi akomeza kuyobora iki gihugu. Amakuru aravuga neza ko Perezida Tshisekedi yamaze kugira abanzi benshi cyane kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu, bisa naho bizamugora nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza, ndetse bagaca amarenga ko uyu mwanya w'umukuru w'igihugu guhindura itegeko nshinga bishobora kuzamubana ibibazo bikomeye cyane, kuko hari itsinda rikomeye cyane ry'abadiplomate ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane hariya i Kinshasa bahagurutse bamaganira kure ihinduka ry'itegeko nshinga, bati nta matora ya referendum ashobora kuba kuri ubu butaka. Tshisekedi imyaka ayoboye iki gihugu cyacu bisa naho yakomeje kugenda agisubiza inyuma nkaho yakagiteje imbere, yakomeje kugenda yumvira amahanga amuroha ndetse amuta mu mirwano, ndetse bakomeza kwikoma leta y'u Burundi vuga neza ko ari bo bajyanama babi babayeho mu gihe iyi ngoma ya Tshisekedi yari iri ku butegetsi. U Burundi burashinjwa kuba perezida w'iki gihugu ariyo wagiye uba umujyanama wa hafi wa perezida wa Kongo, ndetse wakamugira inama inyinshi zitigeze zigira icyo zitanga, ahubwo harimo inyinshi zagaragaraga nkaho arizo nama mbi, ndetse ziba nkaho zikavamo imyanzuro mibi cyane kuri ubu butaka bwa Kongo, icyagiye gituma intambara ya AFC M23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ikomeza gufata urundi rwego nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ubu rero bisa naho hatangiye sambaratika zikomeye cyane, urwikekwe ndetse kutizerana hagati ya Tshisekedi ndetse n'abandi bayoborana nibyo byatangiye kumuranga, ndetse biravugwa neza ko yatangiye gutekereza uko yashyiraho itsinda ridasanzwe ry'abasirikare bagomba kumurinda, kuko ngo mu bamurinda yamaze kumenya neza ko hashobora kuba hamaze kwinjiramo bamwe mu bagambanyi, ndetse mu buryo ndetse bamwe bavuga neza ko bunamaze igihe, kuko muvamazi y'umugabo utetse igihugu cya Kongo nyinshi zagiye zitangazwa mu buryo benshi bavuga neza ko ari uburyo butari bukwiye. Ibi rero biraza kugaragaza ko leta ya Kinshasa nayo ubwayo yatangiye kugirana amakimbirane, ukwikanga gukomeye cyane i Kinshasa, bavuga ko hashobora kuza kuraswa isaha ku isaha. Ibi nabyo biraza kuba nkaho bikomeza gushyira ubutasi bw'iki gihugu cya leta ya Kongo ku gitutu cyo gushaka amakuru menshi cyane, kuko basa naho amakuru bamaze kwerekana ari amakuru y'igice adasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo bagombaga gusobanura. Kuba batangaza ko hari abari kugambana ntibamenye abari kugambana ndetse nabo bari gukorana, bisa nkaho bikomeza kugenda bishyira mu rujijo ndetse no kwikekana hagati y'abasirikare bakuru muri iki gisirikare cya leta ya Kinshasa. Gusa igihari nuko Tshisekedi we bakomeje kugenda bamutega imitego ndetse myinshi cyane, akagerageza kuyisimbuka, ndetse bagakomeza kuvuga neza ko rusibiyeho ruzanyura uyu mugabo atagomba kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu wo kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twirwaneho ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri systeme z'imirwanire neza, fotokopi ya M23 ya mitego itandukanye abarundi bagwagamo, bisa nkaho bari kongera kwigwamo ku ruhande rwa Twirwaneho, noneho bikaza guhumira ku marari, kuko baba bagenda bazi neza ko ibintu ari amahoro nyuma y'uko M23
yaba yararekuye ibi bice bumva ko ibintu bishobora kuza kuborohera, nyamara barahura n'akazi gakomeye cyane. Imirambo ni myinshi cyane, aho bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi harimo n'abakomeye bagera kuri 3 baguye muri ibi bice. Abandi basirikare basanzwe nabo ni benshi cyane. Abarundi babashije gukura amayiti zabo muri iyi mihanda nyuma y'imirwano, ariko hari abatabashije gukurwa muri ibi bice nyuma y'uko hari abari bandagaye mu bice byegereye aho twirwanaho igikontorora. Ibintu bivugwa neza ko ubu tuvugana imirambo y'ingabo z'abarundi abaturage benshi cyane bayibonye ubwo bazindukaga mu mirimo yabo. Ibi rero bigakomeza kugenda bitera agahinda gakomeye cyane abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo ndetse n'abari ku butaka bw'u Burundi kwakira izi nkuru za buri munsi z'abasirikare babo bari kugwa ku rugamba. Ibi ni igisebo ndetse benshi bemeza neza ko ari ikimwaro gikomeye cyane, ariko kandi bakemeza neza ko ntacyo kubikoraho gihari nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo rero bakomeje kugaragaza neza ko aba basirikare batwirwanaho ngo bafite imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izo bari bitezweho. Benshi aho bahera bavuga neza ko M23 ngo iri kubakoreramo, ariko birengagije imyitozo ndetse n'amasomo agiye atandukanye bagiye bakorana, kuko hashize igihe kinini cyane bisa nkaho twirwanaho na M23 bari gukorana byeruye, kuko n'ubundi icyo barwaniraga ari kimwe, ndetse M23 yatangaga support ku buryo bukomeye cyane ku bitero yaburizagamo byari bije minembwe biturutse mu bice nka Puezero. Ubu tuvugana rero twirwanaho iri kubyikorera. Ni nayo mpamvu aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi barimo baratungurwa ku buryo bukomeye cyane. Byongeye guteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane hakurya i Bujumbura mu nteko ishinga amategeko. Haravugwa itegeko rishya rishobora kuza gutorwa, ariko nanone mu nzego za gisirikare eta majoro iraterana ikanzura imyanzuro. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye akayirengaho agakora ibyo yifuza, kuko afite ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Kongo birimo kumwoherereza aba basirikare. Byo kugeza ubu bamwe mu basirikare bakomakomeye batumva ndetse bafata nkaho ari ibintu byo kugambanira igihugu. Ubu tuvugana haratumijwe inama ishobora kuza kuba mu masaha ari imbere, ariko benshi bemeza neza ko ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kuba mibi cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare bakomeye cyane barimo n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Prime Niyongabo bamaze kugaragaza neza ko batari kwishimira ingabo zabo zikomeje gutikirira kuri ubu butaka, nyuma y'uko bumvaga neza ko M23 nire kuri ibi bice biri hafi n'umupaka wabo bazaba bahakura abasirikare. Ibi rero siko perezida w'igihugu we abyumva, ndetse ahubwo bisa nkaho mu minsi iri imbere ashobora koherezayo abandi basirikare ngo bajye gutanga umusada, nyuma y'uko abo yohereje bagiye bahatikirira. Nimba rusange ibyo byagiye bishingurwamo ingabo z'abarundi byamaze kumenyekana. Hari abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bashyinguye mu mva rusange, nyamara ku butaka bw'u Burundi bakagomeza kugenda babeshywa ko abasirikare babo ngo baturutse igisirikare. Ibi bikabwirwa imiryango y'abahoze mu gisirikare. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo, aho benshi cyane bari kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kwitakariza amanota mu buryo ubwo aribwo bwose mu bijyanye no kuba yakongera gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa umwaka utaha, aho benshi batangiye kumutakariza icyizere bavuga neza ko uyu mugabo kongera kumutora ari ukwishyira muri risike, ndetse ko bisa nkaho u Burundi ntaho yabukuye naho yabujyanye. Ni inkuru zigaragaza neza ko Tshisekedi nawe akomeje kuzenguruka hamagara umuhisi n'umugenzi asaba intwaro, ababwira ko afite zahabu ndetse n'ibirombe, nyamara ibice bavuga ugasanga bikontororwa na M23. Ubwo nuko ngo ni ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nka za Rubaya n'inkengero zaho ahabarizwa amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta menshi cyane. Tshisekedi rero agenda avuga neza ko afite ngo amabuye n'ibirombe byinshi cyane, mu gihe benshi bagaragaza neza ko yerekana ibirombe biri mu bice adakontorora, ndetse binafite kampani akorana na M23 asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Ibi rero Tshisekedi bikaza kugenda bimutesha amanota, kuko agenda murika imitungo adafite mu maboko. Ibyagiye bituma n'ingabo zitandukanye yaba iza Leta z'Ubumwe za Amerika yagiye asaba umunsi ku munsi, ndetse n'iz'Ububirigi ntabigeze baza muri ubwo buryo ngo baze kumufasha nk'uko yabyifuzaga, dore ko yagaragaza neza ko ashaka ubutasi ndetse n'ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika ngo bikaza kumufasha kwirukana M23
gatatu, nyamara Donald J Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asa n'uwagiye umurerega igihe kinini cyane nk'uko benshi cyane bagiye babigaragaza. Ni imirwano rero ikomeje kuba Tshisekedi akabura icyo ayikoraho uretse guhamagara, ndetse aho nta yandi mahitamo afite ku ngabo ze zikomeje kugaragaza intege nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeje guhangana na M23 mu duce dutandukanye, ndetse bisa nkaho igisirikare cya M23 cyiteguye uru rugamba kuko bari bazi neza ko M23 izaterwa ndetse ikaza guterwa n'igisirikare cya Leta ya Kongo gikamije kubakura muri ibi bice bamaze kwigarurira, by'umwihariko kugira ngo barebe ko bakongera kwegera ahaturuka amabuye y'agaciro. Ibirombe bya Rubaya byo bikomeje kuberamo imirwano, ariko kandi M23 isa naho yajyanye imirwano kure ahari ibirombe birimo amakampani acukura mu nyungu za M23. Izi ngabo ntabwo zemerewe kuhagera mu kongera gukora ibitero bikomeye cyane byari byerekeza Rubaya mu isantere. M23 niho yabashije kuba yahangana n'izi ngabo za Leta ya Kongo. Ubu tuvugana hafatiwe ibikoresho by'intambara M23 ibyaka izi ngabo za Kongo. Amakuru aragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo baguye muri iyi mirwano. Abaturage bakomeje kugenda bafata amashusho n'amafoto y'imirambo y'abasirikare, dore ko neza bari benda kwinjira Rubaya mu isantere, intare za Sarambwe zigatabara. Igisirikare cya Kongo mu kurwana ku butaka gisa naho kitari kwisanzura neza, kuko amadrone menshi cyane muri iyi minsi amaze iminsi hanurwa nyuma y'uko M23 izanye uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa busa nkaho ari kimeze nka tanka nini cyane y'ikimodoka yirindwa ndetse igendanwa mu buryo bugaragara. Aha rero hakaba ariho haturuka sinyare ziba zifatikanyije n'ubwirinzi bwa Goma nk'uko benshi bagenda babisobanura, bikaza gutuma yaba drone ndetse n'ibi bibombe biremereye cyane binyuzwa mu kirere byari byarazengereje M23 binateralizwa, bikaza gusandazwa mu buryo bukomeye cyane bitaragira hasi, aho bigira hasi byamaze kwangirika ntibize kugera ku ntego. Ibi rero nabyo byatumye igisirikare cya Leta ya Kongo gifata ingamba zikomeye cyane zo kongera imbaraga zo ku butaka, nubwo biri kubagora. Intare za Sarambwe zongeye kubacucumira muri ibice neza bya Rubaya, aho abaturage bongeye kubona imirambo y'ingabo za Leta irambaraye mu muhanda, amaraso arimo aratemba. Ni agahinda gakomeye cyane. Hakurya Kinshasa bongeye kwakira inkuru y'akababaro ku byabereye muri ibi bice nk'uko bitangazwa, ariko kandi benshi bakavuga neza ko yishatarirwa, kuko iki gisirikare cya Leta ya Kongo nibura muri iyi minsi 4 bakoze ibitero bitatu bikomeye cyane muri ibi bice bagerageza kwamburamo M23 Rubaya, nyamara ntibigeze bibahira na gatoya. Kuri ubu rero benshi bavugaga neza ko atari bwo byari bigiye kubahira, ndetse uretse ko bahatakarije abasirikare n'intwaro nyinshi nk'uko byagiye bigaragara. Ni ibintu bikomeye cyane. Rubaya hakomeje kugenda habera imirwano, aho igisirikare cya Leta ya Kongo kiri kugerageza kwinjira hariya mu isantere, ndetse kugira ngo baze kubona uko baza kongera kuyigarurira maze bafunga imihanda yerekeza mu birombe. M23 ibyo yakomeje kugenda ibi mu buryo bwo kubikora mu buryo bugaragara. Ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo ari Rubaya gusa ari kubera imirwano. Ndakubwira neza ko neza hafi na Puezero ku munara hejuru ingabo z'abarundi zongeye guhura n'uruva gusenya. Ese byagenze bite? M23 amadubu bafashe umwanzuro ukomeye cyane. Izi ngabo za twirwanaho zifatikanyije na M23 bakubita batababariye, ndetse baja guhigika izi ngabo za Leta ya Kongo. Imirwano yabaye, ndetse bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo bakomeje kugenda bahangana mu buryo bweruye n'iki gisirikare cya twirwaneho ndetse n'igisirikare cya M23, aho abarundi nabo bari bamwe mu bari kuri front line, ariko ntabwo byaje kuborohera na gatoya. Inkuru zituruka ku butaka bwa Kongo zivuga neza ko ingabo z'u Burundi zagowe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero by'umunsi, kugeza ubwo abasirikare babo bagaragaye imirambo myinshi yabo yaguye nzira ku rugamba. Aha rero byagoye izi ngabo za Leta ya Kongo, ubwo abasore b'amadubu bazamukaga ndetse bakaza gusakirana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za Leta nyine, aho benshi bavuga neza ko ingabo za M23 zagize role nini cyane muri iyi mirwano, ibyaje gutuma bigora igisirikare cya Leta ya Kongo nk'ibyabaye Sange. Bamwe bari kwibaza ngo Sange ninde uhari ko M23 yaharekuye, ninde uri gukomeza gukubita izi ngabo z'abarundi. Hagaragaye ingabo z'abarundi zongera kwirukanka amasigamana muri ibice zituruka Sange zerekeza mu bice bya za Kabunambo, ariko kandi bitaboroheye na gatoya kuko ntabwo ari hafi. Aha basaga n'abari guhunga ku buryo bukomeye cyane. Benshi bemeza neza ko M23 ikibarimo nubwo batarabimenya muri rusange.
ku butasi bwa M23 bukomeza kugenda bukurura amakuru bukaza gufata byinshi cyane nk'ibimenyetso nk'uko amakuru abigaragaza. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko izi ngabo za Angola mu by'ukuri zikiri kuri uru rugamba ariko ziganjemo zitanga training, imyitozo ya gisirikare, tactique ndetse na tekinike z'urugamba nk'uko bigenda bitangazwa. Ibi byose byatozwaga iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ariko se bigenze gute ko aba basirikare ba Angola banyuzwemo muri operasiyo karabutaka ya M23 kugeza ubwo kapiteni umwe mu bakamandazi b'igisirikare cya Angola nawe yamaze kugwa muri iyi mirwano? Iyi nkuru iraza kugira muri Angola haraza kwaka umuriro nk'uko byabaye ubwo imirwano yaririmbanyije mu bice byerekeza hariya mu Minembwe ndetse na za Puezero ku munara, ibice bitandukanye uzamuka ugana mu mihana itandukanye, aho ingabo za Angola zagiye zigwa mu gihe benshi bavuga ko zazize kutamenya ndetse no kutamenyera iki gice, kuko ni ibice bigoye kubirwaniramo ndetse ufite umusozi asa naho aba ari ufite avantage yo gutsinda, ariko uri mu kibaya abashobora gutsindwa mu gihe ashobora kudakoresha tekinike nshya z'urugamba zo kugota uyu musozi maze akaza gusa n'uwuciyemo kabiri akaza kwinjira muri aduyi ubuherereye hejuru ku musozi. Ibi byagoye ingabo za Angola, ariko bigaragara neza ko M23 yamaze kumetiriza no kwimemoriza iki kibuga kugeza ubwo benshi mu basirikare bakomeje kugenda bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho kigambanirwa. Ariko se kiragambanirwa nande? Ko bivugwa neza ko hari abasirikare bakuru muri iki gisirikare cya Kongo bakomeje kutavuga rumwe na perezida w'iki gihugu, ndetse akaba aribo bakomeje kugenda bashyirishamo bagenzi babo ngo iyi ntambara bayitsindwe. Ese ni iki kiri kuba gishyira hanze amakuru yemeza neza ko hari abasirikare mu gisirikare cya leta ya Kongo, ariko kandi ngo babarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo ariko hari abasirikare ba M23? Benshi bemeza neza ko rero gutsindira urugamba bigoye ku gisirikare cya leta ya Kongo mu gihe hari abo bakorana ndetse ba hafi, ariko baba bafitemo M23 ku mutima bakora icyo ari cyo cyose kugira ngo M23 ikomeje kugenda itekinga over ndetse ifata ibice. Bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugumuka ndetse gifite abasirikare benshi cyane ubu usanga bakorana na M23, akaba aribo batanga amakuru, akaba aribo bakora ibikorwa byose bisa naho ari ubugambanyi. Gusa leta ya Kinshasa nayo nta mpuhwe ikibagirira ufashwe agambana cyangwa agerageza, ndetse binavugwa ko ashobora kuba avugana nabo muri M23. Bimubaho ni igihano cy'urupfu ndetse bagiye bagihabwa batari bake cyane. Ibintu rero bisa naho bikomeje kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi uvuga neza ko ingabo ze zinjiriwe, ariko kandi agakomeza gushimangira neza ko M23 yumviriza amatelefone y'ingabo zabo. Ibintu bivuga neza ko ari byo bituma icyo bapanga cyose kimenyekana, pura ndetse n'imipangu yabo ndetse n'ibice bari bukoremo ibitero n'ibyo bari bukoreshe byose ubu usanga akenshi hari iminsi bijya hanze batarabikoramo. M23 ikaza gufata umwanzuro wo kugerageza kubiburizamo uko byagenda kose. Ibintu birakomeye hariya neza ubu tuvugana muri Angola. Izi nkuru zamaze kuhagera, umuriro watse, perezida asa naho yatangiye gusa n'uwicariye intebe ishyushye. Abasirikare b'u Burundi nyuma yo gucakirirwa ku rugamba ndetse bakaza kugenda batangaza byinshi cyane byaje kuba nk'andi mabanga akomeye cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 cyongeye kubona amwe mu makuru ashobora kugifasha mu gucukumbura ndetse no kumenya byinshi cyane mu mipangu y'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gutakaza abasirikare bivugwa neza ko ari 18 bafashwe mpiri, ndetse ni imirwano itari yoroshye nyuma yo kwisanga bamaze kurenga umurongo ntarengwa bahita bireturuva bari kurasana ariko mu buryo bubatunguye cyane. Ibyaje gutuma bamwe muri bo bamanika amaboko ndetse bemera kwihama M23 batagoranye, kuko n'ubundi babonaga neza ko aho bishya bishyira ari ku rupfu. Ibi rero nibyo byaje kuba inkuru nca mugongo yaje kugera hakurya Bujumbura na Gitega
bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Benshi bahise bafata igisirikare cy'u Burundi nk'ikirimo abagambanyi bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko byose nanone bongera kubyegeka ku mutwe wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu nta wundi ni perezida Generali Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Kongo ari rwo ruzasiga rumwambitse isura mbi, ku buryo abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi kongera kumugirira icyizere bigoye, mu gihe we ari kwitegura kwiyamamariza indi manda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihe gito kiri imbere. 23 ubu tuvugana isa naho yongeye kugera ku ntsinzi. Twavuga neza ko itabagoye cyane. Aba basirikare bamaze kwihama 23 ntabwo ari bo gusa, kuko no muri ibi bice nyine, muri iyi misozi yitegeye umujyi wa Uvira, aho buri wese ari guhirimbanira kugira igice yaba afite, kugira ngo uyu mujyi wa Uvira nibura abe ufiteho ijambo, mu gihe 23 ubundi ubusanzwe iba yaramaze kugota uyu mujyi, maze iki gisirikare cya leta ya Kongo kigasigara kirwana no kuba cyasohoka muri uyu mujyi nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bitacyoroheye cyane, mu gihe 23 yaba yatangiye kurasa ibibombe biremereye cyane muri uyu mujyi. Hibutsa neza ko imwe mu misozi ikomeye cyane yabaze gushyirwaho imbunda ndende ndetse zirasa mu birometero bya kure, hariya neza zitegeye umujyi wa Uvira. Ingabo z'Abarundi rero nazo zikaba zikomeje kurwana no kugira ngo zize kugira bimwe mu bice zikontorora, kugira ngo uyu mujyi wa Uvira zikomeze kugiraho ijambo ku buryo buhamye, ariko ntabwo byabakundiye na gatoya, kuko baje kwisanga baguye mu cyo twakita nka ambushi yari yateguwe. 23 yari yamaze kubagota, itangira kubarasa ku buryo butunguranye batariregurupa aho bari mu kivunge, bisaba ko bamwe bamanika amaboko, abandi barirukanka barashwiragira nk'uko byatangajwe, ndetse bikagaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane by'aba basirikare uko byabagendekeye. Ni amakuru yarakomeje kugenda asirikira yemeza neza ko ubu hakurya Bujumbura ho ibintu bitoroshye na gatoya. Abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kwinangira imitima ku bijyanye no kuba baza kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, kuko bari kuhafata nk'irimbukiro, kuko umunsi ku munsi imibare y'abagenda bapfira yongera, ndetse ku rugamba bakomeje kugwa mu mitego ya 23 hashize iminsi 2 yonyine itaranuzura neza. Abasirikare b'igisirikare cya Twirwaneho barimo bishimira imbunda zirimo izigezweho bambuye igisirikare cya leta y'u Burundi, bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi kuba zaraje kuri ubutaka bo babigiriyeho umugisha, ndetse nubwo zagiye zigerageza kubagabaho ibitero ndetse ngo zibice mu Minembwe n'ibindi bice bituyemo abanyamurenge, ariko ngo intwaro n'ibikoresho bamaze gukura ku ngabo z'u Burundi byabafasha guhangana n'uwo ari we wese waba ugerageza kongera kubagabaho ibitero nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ibi byose biraza kugaragazwa n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragazwa. Izi mbunda ziganjemo izisa nkaho ari nshya kandi zigezweho mu buryo zikoreshwamo, izi zose zambuwe ingabo z'Abarundi. Bamwe mu basirikare batwirwaneho ndetse barimo n'ab'igitsina gore bongeye kugaragara bishima cyane, bavuga neza ko ubu igikoresho bari nacyo. Ibi byose birashyira muri risk ingabo z'Abarundi zikomeje kuba zakira inkuru mbi nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigirwa ubwiru na leta ya Kinshasa, ikomeje kuvuga neza ko urugamba ruri kugenda neza ku ruhande rwabo ndetse n'abari kubafasha, nyamara hakurya Bujumbura na Gitegaho igikuba cyacitse muri rusange. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gukorwamo nk'uko amakuru bigaragaza, ni igihunga gikomeye cyane ku ngabo ziri kurwanira ku butaka ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, kuko bari bazi neza ko izi ndege ariyo makiriro bari basigaranye. Hari hasigaye indege ebyiri nyuma y'uko izindi zagiye zangizwa, ndetse na drone zikaba zitari kubona uko zifashishwa mu buryo bworoshye. Ubu aho bari biteza amakiriro naho biranze, bisa nkaho iyi ntambara itari buze korohera iki gisirikare. Amakuru agaragaza neza ko 23 ibikoze, ndetse ikaza kubigeraho nyuma y'uko indege yaturutse hakurya ku butaka bw'u Burundi. Indege za 23 zigera kuri 2 za kajugujugu bivugwa neza ko ikoresha zidaherereye muri ibi bice, yemeje kurwana y'ubutaka, ariko ikaba nayikoresha drone nk'uko amakuru bigaragaza. Inkuru rero ikavuga neza ko 23 nta yindi shuwa yari ifite uretse ko indege yagombaga guhaguruka amakuru yamara kuba yagera kuba ari mu kibaya cya Rusizi ndetse n'abari ku misozi ya Kabunambo ya mbere, bikaza kuba bisa
nkaho byabaye nko guhuza amakuru ndetse mu buryo bwihuse. Iyi ndege ikimara kugera muri iki kirere yaje kuraswa ndetse aho yatangiye kugenda iri gushya. Iyi ndege inkuru zivuga neza ko yashoboraga gusubira ku butaka bw'u Burundi kuko ifite ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ariko bitewe n'uko yari yamaze kwangizwa, amakuru avuga neza ko byayiviriyemo guhanuka ubwo yakataga igerageza gusubira ku butaka bw'u Burundi, ikaza kugwa mu ishyamba rya Mikenke naryo ryegereye ibice 23 ikontorora ndetse aho yabaye umuyonga. Bivuga neza ko yari irimo abasirikare bari kuyikoresha ndetse binagaragara neza ko iyi ndege yarashwe itaratangira kurekura ibikompura biremereye cyane mu bice 23 ikontorora. Iyi ndege bigaragara neza ko yari yaje isa n'igamije kurimbura, kuko bivugwa neza ko iyi ndege ikirekura igikompura kimwe 23 byonyine ubu haba hari kuvugwa indi nkuru, kuko iyi ndege irasa iri mu birometero bya kure kandi ikaza kwegera igakurura amakuru atandukanye ayifata amashusho ndetse ibishobora no gukurura amajwi, ikaba yakerekana na systeme zikoreshwa n'igisirikare aho iherereye. Ibi byose ntabwo yigeze ijyana ubutumwa yarizanye, dore ko yanarashwe itaragera mu bice yagombaga kurekuriramo ibi bikompura byayo, ndetse dore ko aho irashe hahinduka inkangu neza itaka rikarenga ku bantu. Ibi byose 23 yabikoze ndetse aho yabigezeho ku bufatanye n'igisirikare cyayo ndetse na twirwanaho y'abanyamurenge, nayo ikomeje kugenda yihisha mu kuboko kwa 23 igakomeza guhangana n'aba bacancuro ndetse n'izindi ngabo zari zigamije kuyirimbura hariya mu Minembwe. By'umwihariko abasirikare ba Wazalendo 23 yafashwe nk'umucunguzi wa Minembwe ndetse n'abanyamurenge, ariko benshi bakomeza kugenda bayobya amarari bakavuga neza ko 23 idakunda aba banyamurenge, ahubwo ngo leta y'u Burundi yikomeje kugenda ibashyigikira. Ibintu abanyamurenge bakomeje kugenda barwanya bivuye inyuma ndetse bakomeza kugenda bagaragaza neza ko yitaza kuba 23 ndetse benshi baba batakiriho. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane, kuko izi ngabo zatwirwaneho na 23 bagiye bakoranaho 23 yagiye ibafasha ndetse no mu myitozo itandukanye. 23 kandi yagiye ibafasha mu kubaha zimwe mu ntwaro z'imbunda zo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'izo mu bwoko bwa mitrailleuses nk'uko amakuru abivuga, ndetse zigira kuri 2 zagiye zifasha uyu mutwe wa twirwaneho kurasira kure Wazalendo zari zije kubahungabanyiriza umutekano. Imikoranire ya twirwaneho na 23 ikomeje kugenda igera ku ntego, ariko kandi 23 yo ikomeje kwesurana n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi, aho zongeye guhomba ku buryo bukomeye cyane. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uretse kuba cyamanika amaboko, nanone bikagaragara nabi bakemera guseba bitewe nuko bamaze kwanga ibiganiro. Abarundi bo bari bakwiye kwikura muri imirwano bakoherezwa iwabo, kuko bisa naho iyi ntambara itabahiriye. Kuragaragaza neza ko 23 yakoze operation Karabutaka, aho yashakaga guhitana bamwe mu bacancuro bagiye bakomeza kwizengereza. No operation yateguwe n'intare za Sarambwe ku buryo bukurikira. Ni inkuru yemeza neza ko nyuma y'uko hari hamaze iminsi humvikana gutegura ndetse no gucura imigambi ikomeye cyane y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyazanye amadrone menshi ya kamikazi, aho bivugwa neza ko ari amadrone akamije gukuramo 23 mu bice iherereyemo nk'uko amakuru bigaragaza, ndetse akaba ari ibintu byari byarapanzwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, aho babonye ko guhangana na 23 ku butaka bisa naho bigoye ndetse bibananiza cyane. Bahita bigira inama yo kuza gufata umwanzuro wo guca iyi kirere, kandi ngo bagakoresha drone nyinshi cyane zo mu bwoko bwa kamikazi, kandi izi drone zikoreshwa n'abacancuro baturutse Romania ndetse n'abaturutse mu gihugu cya Bulgaria nk'uko amakuru agenda bigaragaza, kuko aba bacancuro bagaragara kenshi cyane. Inkuru rero iragira iti 23 kimara kumenya neza ko iyi operation yamaze kunozwa ndetse izi drone zigiye kugurutswa muri ibi bice 23 irimo kugira ngo zirekure ibi bombe. 23 yise itegura operation. Mu busanzwe 23 ifite drone ariko zitari nyinshi cyane, ni nayo mpamvu bivugwa neza ko izikoresha gake cyane gashoboka nk'uko byamaze kugaragara. Drone za 23 ntabwo ari nyinshi ariko izikoresha mu buryo bwa nyabwo, ndetse ayikunda kwibanda mu kurwanira ku butaka nk'uko amakuru bigaragaza. Drone ya 23 ya mbere yo mu bwoko bwa kamikazi yagurutse ndetse ikigera muri ibice abacancuro bari baherereyemo, aho bivugwa neza ko 23 yabagabyeho ibitero bitunguranye, dore ko batari biteze neza ko izi ntare za Sarambwe zishobora kuzana izi drone, dore ko ari ubwa mbere muri ibice bya Runingu hajemo izi drone. Amakuru kandi aragaragaza neza ko iki gisirikare cya 23 drone ya mbere yarashwe ndetse igahita igwa itageze ku ntego, ariko yari kurikiranye n'indi yo
mu bwoko bwa C4. Iyi ngiyi ni drone nayo igerageza gukora ibintu byinshi cyane icyarimwe, igakurura amakuru, amavideo n'amashusho nk'uko bigenda bigaragara, kandi kaza no kuba yarekura ikibombe kiremereye cyane. Ni nabyo intare za Sarambwe zakoresheje iyi drone yo mu bwoko bwa C4, ndetse iza kugera ku ntego inagaruka amahoro, aho yagiye ikurikiranye n'iyi ngiyi yahanuwe, ndetse cyari igitero gitunguranye cyane kuri aba bacancuro baturutse mu gihugu cya Bulgaria, aho bivugwa neza ko abagera kuri 3 bahise bahasiga ubuzima, abandi 5 bagakomereka ariko bidakabije cyane, hakanapfira abasirikare 3 b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi 4 bagakomereka. Cyari igitero gikomeye cyane kandi kigoye ku ruhande rw'izi ngabo z'abacancuro